دم باش دایکن هێژە ژنên birۆmet jin û helbijartin li dêrelûkê li pêşberî hewa ye. Ev rûke em li ser jinên xwedîkar, jinên xwedî abûr daxivin. Eger jin xwedî abûr be, xwedî dahat be, biryar ya wê ye. Biryar bi destê wê ye. Lê eger jinek bêkar be û ji hêza kar bitirse dikeve bin bandûra bêbiryariyê. Yasa û rêlma çiqa kerameta jinê di navkar û xebat da diparêzin, em ev rûke di bernameyê jin û helbijartin da li ser vê pirsê disekinin. Bêkarî û bikariya jinê çi bandûrê dike li ser biryarên wê. Hûn jî bi me re bin li dêrelûkê me bişopînin. زەری نەوزاد ڕەسوڵ لە ساڵی 1988 لە دهۆک لەدایک بووە. هەر لە دەستپێکردنی قۆناغی ناوەندی چۆتە ناوڕێزی یەکێتی قوتابیانی کوردستان. لە ساڵی 2005 دەستی بە کاری ڕاگەیاندن کرد و چەندین وتار و بابەتی ڕۆشنبیری و سیاسی و هزری نووسیوە. ساڵی 2012 بۆتە بەرپرسی لێژنەی خانمان لە سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان لەقی دهۆک. دەرچووی خولی کارگێڕی توانای مرۆیی لە دەستگای فەرمی ڕێکخراوی دیاکۆنی سوید کە 2010 کراوەتەوە. دەرچووی سێخول لە بزنس ترینینگ سنتەر لە وڵاتی لوبنان لەبارەی زیرەکی بەڕێوەبردنی و چۆنیەتی بەدەستهێنانی پشتیوانی دارایی لە ساڵی 2011. دەرچووی خولی ڕێکخراوی میدیایی سەبارەت بەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە ئافرەتانەوە هەیە. بەلهێژان تاشتەیە نیفچە گوندێکی me bi hevra kom dike ser sifreyekê ya nahiya Dêrelûkê nane Kurdî nane tenîrê ser vê sifreyek ku heta nûke me nedîtiye li çi ciha hindî me bername çêkirî carayekê em bînin ser sifreyê mastê Kurdî, tehîna Kurdî, hêlkê Kurdî em mêvanê xanimê ne ew xesiya wê li vê derê ye Zerîxan bîkate ye û wê ya xwe kandîd kirî bû perlemanî em hezkên bizanîn wekî jin û helbijartin kata bi çi xwe kandîd kiriye. Min bû sê xalan bû kandîdkirinan bû sê xala vedgerî de ve êk şwana piştevaniya xêzana min û kes û kardûna hevak min bû min ku berdewam piştevan bûne ku ez bi prosê de bejdar bim. Xaleka dî jî baweriya hizba min bi min wekû kesayetî wekû şiyan ku ez dişêm xizmeta hizba xwe kem û وڵاتی خۆ کەم توێڕێکێ دا خەڵاسیێژی و خەڵە هەرە گرنگ ئەوە باوەریامە خۆ هەندێک و من حەز و بیانێکە گەلێکە مەزنە هەی بۆ خزمەتە وڵاتی خۆ خزمەتە مرۆڤایەتیە گشتی ژبەر هەندێژی ئەز بینم بی ئەرکیدا ئەز دەشم ڕۆڵێکی باش گەڕم بۆ هەندێک خزمەتە خەلکی خۆ بکەم و خزمەتە وڵاتی خۆ بەێ زەریخان ئەڤروکە ئەمێ Dêrelûkê ئەم سەر بێکاریەت ئاپین تایبەت بێکاریya jinan ku ew jî projeyê te tu hezkê sevê şûl bikey. Tu bi xwe wekî dayikek şûl dikey çawa ye jiyan bû te hem karê malê hem şûl dikey tu çawa tişêrek bêxî. Zehmetî naderkevin? Zehmetî hindê yaşîn ve zehmetî pitire eger mirov şûl neket. Eger mirov şûl biket û jinek ya şûlker bîtin jiyana wê sanayîtir e û xweştir e pitir bawerî bi xwe hey hêzeka mastiriye hey jinekê ku derîvakarî nebîtin ya neşet şûl biketin. Lewma jî eger tu bey berxwedeyê pitiriya jinan hez dikin şûl bikin. Herçend de ew hezkirin ez vêradgehî zarokê xwe xidan key malê û şûl tu çawa balans eger mirov rêxistinê bixite yanî hemî sekterên jiyana xwe mirov şêd balansekê nav da bixî. Belê zor baş e bi hikmewekê ku em ê nahiya Dêrelûkê xelkê vê menteqê bi rastî gel dengê dîkilî hestin. Zîzîl xewêrat bin jin zî çine ser tenîra nanê tenîrê çêtken pazê xwe dûşin mastî jê çêtken tehîna we hemî tiştê we rastî jî siruştiya xwezayî ye bila em jî tam keyne hindek têşta we xarina we hêjayan paşê jî em dê ji wê re derkevîn ew xanim bi xwe jî weke rojnamevanek bûye rolê gêray bikevîne nav kar û xebata we û jiyana we û xelkê Dêrelûkê jî bideyne axiftin ka ew hezken jinek li perleman bû hewan çi biket heta ku jin zêdetir bibîte xudan pare jin kar biket bêkar nemînîtin ew rênma û yasayên ku hene çend xizmetê dikin û çi wernedanîn ji bo zêdetir xizmetkirina jina taybet wê navçeyê ku tu bîka vê navçeyê em dê zêdetir ser axivîn weke jin û helbijartin
لی پاشی کو استان بکمه نانوای کردی زریخان امدج مالاوی بین داره بین ناف کارو و خلک دیره لوکه بلالویر بحث پلان و پروژه خوب بکتن که چند خدمتا وان جناب بکت وان کتاب کت یم بشولن او یاساو رنمای سریوی دهنه ده حتی چند خدمتا وان کچو جناب کن کو کرنا ناف شولی ده هم ده پاشی لسروی مجاره باغوین گاواجی و داره هم چنه داره درد کم یلما ولی هجانو که امیل گلیر شاول و داره پروژه هایدرو پاور دیرلو که تدام از راندن جه سال 2016 دای دست بکری بریار چند سال دیده اف پروژه بداوی ببه اف پروژه اگر بداوی ببه دبه که خدمته که زیده جبو خلک نافچه بکتن زریخان تو حست که گوات شیا پرلمانی زیدتر در فتح بوجنا برخصینی حتی کو کار بکن د پروژه که وکی وی پروژه دا کو هایدرو پاور دیرلو که حتی نو کم چه جنانا بینین دوی پروژه دا خباته بکن تا پروژه های کو پشتی بداوی بونه آنجی دمانو که دا گواتو توی پرلمان لسروی چه شوله که بکی چه شول بکی حتی جن لوی مشروعی هوسا تابع لوی نافچه شول کن جلد ماهی هاتنا پروژه هایدرو پاور دیرلو که کو بریار دماهی سال 2019 بدماهی بهتن دلیوا کاری بو صدان گنجان کو نکت خلالی پروژه جیدا بدهان گنج جن جی پیاوجی ین وی دوری مفایج وی پروژه ورگرتیه تمامتیا آنکو قناغ اندیو دا خلاص بونا وی پروژه و برهف بونا و کد بجن جهه که یه گشتیاری کو پروژه که هی بو نیجن کرنا کلیا گنده رشاوی اوجی دبیتا جهه که شنواری گله که گرنگ سر آست هریما کردستان و عراق جی دبیتا و کد بجن مرگه که یا گشتیاری و برای خلکی کویته و اف یکیش دبته اگری هنده کو بدهان آنکو بصدام پروژه گشتو گذاری ین و برهنان پانزی خانه و خلک و دوره جی مفایجی ور بگریتن دم هاتنا گشتیاران اف یکیش جی بهنده ودگریته و کو اف پروژه نبتنه پروژه که یعنی ایک پروژه بلکو کمکا پروژه آنه اتناف ایک دا کارت کن ملورد وید آمجا بخاله که جی بدم کو بسوپاسی و بوماوی 4 سالانه کار السروی پروژه کرن و اف پروژه هاتیا بواری جیبه جکرنه بوماوی 2 سالانه برینو که جی 2 سالان پروژه بو کارج بود هاته کرن خلک گنده رشاوی عرض خویه ترخان کری بو وی پروژه نوکه و کو عرض هاتی نقربو کرن لی برای 11 میلیارد دیناران قربو کرنوان هشتانه هاتیه وانه هاتیه مزاخترن خوشحالی و هم مختار گندی و هم خلک و دوری بو هنده کو برجواندی ها گشتی و اف پروژه بهتا جبه جکرن نرازی بونا خود ندر بریه بلی پا بو هنده کو اگر از هاتو من باوری وام دست خواه اینا دکار سر هنده کم کو اف خزانه آن کو اف خدان وی ملکی بهنه قربو کرن و بو هنده بگو مال چارچوه پروژه پارتی تو وکی زری تو بچیا پارلمانی باوریا خلکی بستینی تو دشی چه گوران کاریه که بنگهین چه که بو پیوستیا وا قطابیا بو پیوستیا وا کچا وا جنا حتی کو در کون جماله شول بکن آبوریا خویا سر بخو هبیت چه پلان هیا کرت پرورده اگر تو بهی بر خوب دیب هر تاکه کی وی کمالگهی گریدایه یکو کارمند پرورده نبیتن زاروی وی مالاوی خزانوی قطابیه یل ویسلکی مفادار بیت آنکو وکید بجن ربطه که بردام یا خلکید گل ویسلکی های لما جی دویتن گل گرنگی ویسلکی بهت دان دویتن گل کارو پروژه نیبو بهنه دابین کرن اگر انبر خوب دینا او
جهن کو رخو دور آنکو در دورن سنتر باجری پتر پیتویاوات وی بواری داب چیه دیتنا من پتر پیتوی هبونا قطابخانه و پیمانگه و زانکوین پیشهیه بو هند دست کاری و یه پیشهی وان دورا وجی توا برفره بیتن خلق شیتن ببتا کارمنده که اکادمی یزانستی تازدا بو کارگه ها بو محطة كهرباء بو هر بوارك دي كل فون دورن رخو دورن سنتر باجرتتا يعني حتى نو كافينا فتي قشتي دنج برلمان نبويا يعني او برلمانتارين بيشتر في نافته چوينا برأياتا بو چه شولك نكريا بو خلقي في منطقه چه بويا سبب حتى نو که او زي مزن او ريباره او دولون حال او خوزای بركات بو چه استفاده وكي بيويس لنا ديتيا يعني تو وكي بتشي اگر بتشي برلمان اللي داره دبي عندهم برلمان تو وكي جنك عندهم برلمان دي بشي باندوري لسر بلان واستراتيجيات حكومتي بكي كو اوا هي تمام هيا لكي مزدت الخدمات نافذه كان بگمان هبونا 4 سال جوهرینا وكنت بجن ستاف برلماني انكو هيئة برلماني گشتي اوا بو هندي ود گريت کو هر قويناغك انكو هر بشك جي بشدي تمام كتوا نياتيا بخته تشتني ترو باشتر بهينيتن اوا و چندنا گهينيتن کو يدبرين گد باش نبون بلكو ایک وقت بجن قناغ بو قناغ تمام کرد ایک دونه بو هنده تشتنی تر و تشتی باشتر بهت بگمان ید برینو که کار کی بردام کری و از پروژی و کو روزنامه وانک اکید من آگه جه بو یک چه کارت هات نکردن رنگ هندک جارا خلکی ما و چند نزانیتن کو آن آگه جهنی نکا اری پارلمان چت کر اری مؤسسه پارلمانی بوچیه کاروی درست چیه لدمکو از بین من باور یا خدا کسی که از بر از ی چاوری انجام و باوریه متفیا با زیادتر انجام تو باوریه بو خلکی هات با نرون و آشکارا کردن آنکو از شیام وب کم من کرد از نشیام وب کم مش بر هندش بر ایک دو سه نکرد تا خلکک و کد بجن درون وانا ناخوان پتر آرام بیتن لما افجلا و گازنده هی اره یدبرینو که چکری نبود چی برینو که چه نهات یکرن نخیر اکید مؤسسه پارلمانی برینو که کاری کری و اکید اندام پارلمانت و دوری و که هر دوره کادی کارو چالاکیت خواه بوینه و مبخوجی آگه جه هبویه لی افکار و چالاکیه رنگ گلک پیران و تجیب سردهاتن بونه اگر هندکو خلالک آنکو اشکالک که بیتت کاری وادا لدویتن اگر مروی باوریا خلکی بدست خواه اینا برپرس بید برام بر و باوریه بر دوام زیده تر کار بکتن پتر حوال بدتن باوریا وان آنکو ناخی وان آرام بکت با هندکو هست با آرامیه کادی بکن هیجان دل هر یک جوان کچان دا بحرکه هیوی و گلوگازن دایا هی دچاوین موج دا هیوی هنه او باورن و بهیوینه او کاندید نامزدن جویر فرید کنه پارلمان کو تمثیلا نافچه آوات کن او پرزگیره کن هنین بنگهین و گلک جی بچوکن وانا حل بکن لی دوینی بریدات دوی حکومت هن یاسایان هن رین مایان دارجه کو مالباتن دلنیا بکه کچو جنام پشتراز بکه کو دناف کارو خباد دا ده شرف وان پاراستی به حتی کو مالبات جی باور بن کچت خوف ریکنه نافشولی و بزانن پاراستی نجه همی آلیه کی به جنو هل بجارتن لوی نافچه زیدتر دنگی جنان دنگی کچابوت اینه سر اکرانه و پرزگریکن و هم دشوپینن بشوپاندنه که روزنامه وانی لستر زی مزن دناف هوای خوش دیره لوکی و نافچه ده بردوام بکن هیجان ام حال دین برنامه جنو هل بجارتن دا زیدتر نرین و رأیا ظلام جیور بگرین به تایبت و کیمام من کپچک عمری خو هیا دسردما بردا جنا کلان دکر جود کر پاست کر بری دکر گاوانی دکر همیش ولکت کر یعنی او میرین لدیوان مدارینشتی دبی جنت وان خیش کت وان همیش ولک مل بملی واکر بیتن کاتشد بیجن بو جنت سروی وقتی مام ملت دست بکیوی بزانم تو حاضری بچی دنگ خوب دای؟
بله از حاضرم. كنتو دنگی خوب دی تو حس کی دنگی خوب دی جنه که تو آماده یا بده امریکی خودی بومی هیچ فرق نکردن چه جن بی چه می بیل باز از مستعدم دم جنکی بوچی همه جن ویدیو استرا روجه بله استرا روژه ها جه حتی نو که هوا میر فریکرنه پرلمانه ما میرزا میرا بو هوا چه نکر کابلا جنا فریکن بلکی جن بکن نوزا ان شاء الله دبو مكان مشان بله جن جيونا ان شاء الله دبو مكان بله الوی منطقه جن زیاده ترید درکتین مثلا برای جود کر بله. گاوانیت کر هر شوانیت که، کر همین که. تازه جن مثلا موظفانه شوله درت کن تو وی چه واد بینی خدي بوشا عاد بينهم بوشا افتشت همه بو مهوتنا كرنو بوشا الحمد لله بله مثلا جني وفيديو قالك كده فيديو من بيجوبين مرطعبوني قاشنا درجة بوشو بله ما جو بيخوشة بنا محامي وبنا فيديو همي بله حقي يعني- خويا هي بله زور باشه یعنی او هر دو مومنت تنشتم من گلک بدلی خو اصفا جنه کرد مام که حس کم دنگی تجربه من تو حاضری کچاتا بیکاتا بچیتا دروی مال شول کات و تا مشکله های گلوی آن نینا نه ما چود مشکلم رو بیتن ما وید بیتا دکتر ما وید بیتا حاکم ما وید هر چیزی که بیده ما وید بیتا محامی معلم مدرس ما کم الله خوی به خوش نکو بیتا تشتی که ما کچه عمرو وام بیک عمرو وام کره عمرو و تیزی منیزی هر چیزی نکو میزی دنگی تبچک نایتم بنده مام ملت ما هک جن بچیتا در شول کات نده هاری کاریا میریجی کات آبوری بله و منطقه تا هیچ بابک براک دیتیا که حزناکت خشکای بچیتا در جنکای بچه در شول کات نه نه چی بیتن هیچ رنگی که چه ظلام چیده در و شور کردن تبیا کجی جنجی واساب چیدن شوله خواب کردن در و بیت داخل مال بیتن هر جایی که بیتن هکر نبیتن چه نو بیتن اتشته یعنی نوکه او خانمال تنشتاته یا خو کاندید کری بو پرلمانی اگه باوریوی خلکیستان ده چیتا پرلمانی هین وکی ظلام حس کن جنک پرلمان چه بکد به تایبت بوی منطقه خودی ما دیفشیانه دویه نبدستی دوی جدویه افتشته هکر ماشین بوما تکلیف و جیب کن بس اول نبدستی اون دویه وقتی چون یکم بینه دیسته کن ویجا کدی شد بوما چه کتن ام لی او ممنون دشیان نوا دا هین حس کن چه که مکاسی به منطقه هنک و گوران کاری بتا کرن خودی که مکاسی دوی منطقه زورن همه و چند سالن هی قطعه استوی داشت و جور داخل که شراحشانه بنه اویدی پروژه بونه دانونه بله نه شراحی مثلا نه کشتو خدم کالی یعنی مامت ماهین همی پک و دسته که باشه هید چاندن داد زراعت دا حکومت هیچ حالی کاری هوات کرد که این ببینه کشتو کالا که باش دهات که باش یه زراعیش به منطقه در کویتیان که مکاسی ها در حقیقت مثلا خود وکی زراعت ویرا اما دیگه پشگاه خواب آوایده بوچه ما خواه آب جیا های وزی ما آوه های ما زراعتی های باز نه کم یاد داده خلکه نه مثلا دراسه که آنها ویدیه که تینیتا به منطقه داخل استفاده لب بینیتن تشته او سانا کن ولی هجان ام هر لسر بیکاریا جنات آغوین کو گلک جارا بیکاری دناف مالبات دا بگشتی به تایبت بیکاریا جنا لالیه که دیا ظلامه و دبیت سبب اوی که کو تاوان جهف جدابون قدبون در بدری بلکی چه بیتن دناف مالبات دا به تایبت بیکاریا جنا گلک جار دبیت سبب کو بیوریاری چه بیت در جنا دکه بیت جیر سلطه دا صلاتا میری عائله ما پرور بهدین لبدره که بهدین دویتن دیرین ما و یاسایا داد چه بیتا کرن حتی که او جنید بیجن ام نشین همیشو لکی بکن چا به واجنایل فرمانبریه که ریجوان ده فرمانبریه دا زیده ببیتن چه بیتا کرن؟ اگر ام درستایی تماشای تاوانی بونمونه و کریارا تاوانی بکن نبینیم پتریاوان کسین به وان تاوان راد بنو وان کارت تاوانی انجام دن او کسین که بیکار بوینه و اف بیکاریه جی يعني السبب بيه اف كسب وان كارت خراب رابن لورا بيكاري اگر اگه سرکیه بو پیدا کردن توانه هم آریشه جواکی دنا و خزانه دا دیسا
ڕۆڵێکی مەزن دەبینیتن. کەواتە تو وەکی مافپەروەرێک سربەخۆیە ئابووری چەند شێت خزمەتە ماڵباتێ بکات حتا ئەو پەرتەوازی ئەو مشکلێن کوتە بە حزجێکردن ئەو جودابوون چێ نەبیت تایبەت و ژن مل بملێ زەڵامی دەرڤی ماڵێ شول بکاتن داهاتێکێوێ هەبیت. بەێ بێ گومان میناکمە هەبینە و ئەگەرێ قەیران ئابووری کێشە چێ بووینە دنەوە بەرە ژن و مێرەدان و حتا گەشت چێوی ڕادەیک و کریارە تەلاقی بەردانێت چێ. ئەو خەلکی لێرە سەحتکەنەمە خەلکێ ناوچێ هەمی بهیڤینە ناوچەوێت وادا چاوەڕێبوونێک هیڤیەکە تێدا ممکنە ژتە ئەوێن پێشیاتە چوونە پەرلەمان بوو چ دەنگی خوب دەنێتە ئەو خەلکە. Ez ê hemî hewlo bi zavê xwekem û hemû şiyanet xwe mezixim bo hindê ku ez bime cihê baweriya xelkî bime cihê wê baweriyê û ew xelkeya ev ê ku dengî de min peşîmanî wî dengî nebin belkû ber û vajî hest şanaziyê bikin ku baweriya xwe daye jinekê û daye kandîdeka genca ku min. Bêguman ciyawazî berîn û ke hebûye û roj bi rojê guhorîn divê ciyawaziyê da çê dibîtin. Eger ciyawazî nebaye ke jinan kota nebû li parlemanî. Lê ez vê carê dibînim ku hukmê hindê ku hukmê karê xwe ez berîn û ke jî her hewa hilbijartina dabûm. Ez bînim vê carê xelkek pitir bawerî bi jinê heye, pitir bawerî bi şiyanê jinê heye, pitir bawerî bi hindê heye ku jin şêtim şêwazekê dilsûz û bawerpêkirî kar biketin. Li dêra lûkê û vê navçeyê piştî dîvdaçûna me ya rojnamavaniya Evrûke xuya dibe ku gelek diltengin gencên vê deverê bi kiç û kur ve. Dilê wan pir e ji bêkariyê gelek bêzar û tengezar. Ew çaverê ne ku guhartineke bingehîn li vê navçeyê çê bibe û ew yasa û rênmayên heyn bibine sedemê parastina kerameta wan di nav kar û xebat da bi taybetiya jinê. Ji no helbijartin Evrûke projeyê kandîdekê plan û nexşereyên wê bûye înan serekranê. Li dêra lûkê rojeke din dîsa li hemberî hewane li derekê din bi projeyên din me bişo.